Nang kuwang siya. Ano Paithak ni beses, Paithak ang no sa imiya atungsa kung karne sopay panumano, tobe ang wansu tongmani kay rupiti do parang tani pai ang GS ni desa painani asa kong. Tini do ang Paithak ni beses hani KOKBSI mong kay Kaitor ni hani pagisye wansu beradi. Jeng bibin nuru wana lai, tabuk do wana lai man tam thaija, jeng joto no buku kolok lai jam lai ya, tam di bagai kolok lai, wana lai mani, mana manja no ngai, kiri lai mani thak lai ya, kiri lai yo wana lai yo, om di Jakarta thang di, om di Jakarta thong di, ang September mas talsa hamyang ni kata. Kewo visit kai pini kiri tahun ni bagi kai corona dan tongka. Dari joto orang lain, kawan lain bagi kewo naik dia. Kiri lain, kinto Kaitor ni jadi congma ni tongkai. Nang jesek pun kiri dong dia yok loba, angkai hamyak laja pas dong kinakai sangai lumah masih colo tangka, sampai mana? Oke, boleh bagi Kaitor ni hani bagi sewan subrari. Hambai belakang kapang seranggo katong togo, di sini oh salo hani langma oh kebangma bisi. 37 বছর Kaitor ni samung kaiban ni kore, ani retirement ni kore, ani langma ni borokno tisin narang narok khatung man bagai, narok han narok kaiban ni bagai, ang belai khatong thogo, tai ang kisa ani nukung ni porisai runam tungo, ang sana tangkai Kaitor ni bisingtri, o parao na ang asai obisoron parao, oro asai ani porasona kebangma jaga laika laiman pore Kaitor ni samungo ang nokorka tabuk an nukungo an logi songtongo ani busarok selarok korok nui borong ni porasuna paijak ani beri koroksa tongo busa bokai puneo pori tongo tau ene last year tai kesarbo ene pas kaijak okra kai kaijak ha bini pihirok tongo ek kothai ani nukungo tau family member angkai an busaro koroktam samjak kaisa an logi song kaisa ang sob joto jon jeng or nukungo tongmani tau aptike tongo Kaitor amare rekha kebangma bisi 37 বছর Kaitor ni samungo tonoi Paithak ni jibono pension ngai ang pai mangkha kebangma kesaro je ani ungmarokno norok terus kaisang kakai ang kaisa sanam cesta kayang hambai. Belakang hambai sarno, sengsar ni sini mungno sengsai malakya o sini Tbcu ni bisingo kemang ma bisi romi samu tangka sengsai maka sini borong gonang sarno bisi tamsi sini romi Kaitor ni samu jetangai paimani abo o laibu mani samu betang rok abo kisani kogya seng tini omorok no kisah ke seng sai mana ni bagai seng sai tok layana sini borong gonang sar ni bisingti ang pulia jorawono sar no sengna ni musung mani hingkai Kaitor ni samungo ya pri semani bufuru rok ni simi ba Kaitor ni samungo ya pri seka eba Kaitor no ya sagai samorok tangka omorok no tei kisah sai mana ni musung sar belai hambai ang borok no sai klang la musungo borok jate mutu mani mana ni bagai ang belai ke sana musung ang Kaitor ni samungo paimani kai 1983 ni sumi ang Kaitor ni samungo apono ni general secretary ni Rev.Dr.C.K Neliana tai SGS kai Rev. Lalpala darlong tai abon logi anon logi tine kai sini agini GS nglang nai tikrasa ta pani Rev.Dr. Boro ano khaba sarbo anu logi tiyo ang 3 বছর
जरातै voluntarily TBCO samung tangka bonglogi thango boro ano puisaro aptikang tongka aboni boro ano salro salayo encourage khayo nang chin logi ma phainai samung ma tanai ai henai no angbo ani porashona paijang 12 poriui tongma jorao ang sakno yafarka yafare afron sing samung jangte sakte 1986 rokai ang directly samung tangna bagai boro ano tabungni system hai afro agiro kai TBCU se direct appointment ro tabuk se association ro payo आज जरा रो सारा त्रिपुरा association तीनटा से टों जतो चिनी सरनो ड्रगवा association सासा याको ngai a somoyo direct ano appointment rakha 1986 ro ang aboni sakang 1984 no theology porinat bagi poro ano ro ka delio aro pori tongai phaikena posting rakha posting romani ano ani posting evangelist post ang sata kaisa da so ma tong chu sa ano puila posting rakha kala sati motha simise tonga prayengo kuru motha kriko kalasati mo thabo biang ko lai sa abo tau zion tongani aboni yang tola harungo tau tongle kala sati ngai aro ani posting tongani ngai a jorao TBCU ni council cholito November maso ngai anggo college ni phaike aro thangka malaka rogai council ko prolong laka tamong laka discussion sok laka chini buskan tau borok khoroksa tongo bo training upai theka bo bini porosna bo kaham একদিকে স্টেনোগ্রাফার ট্রেনিং পাস হইয়া অনেক কিছু তিনি সীমানি বাগেই চলবো অফিসর সীমা নাই অফিসর সাতটা গেছেন মিশিং আরো অফিসর লান্ডা ফাইন্যান্স সেকশন ফাইন্যান্স অ্যাসিস্ট্যান্ট কে টনকা বড় আনো আইকে টনই টনতে 1983 86 নিসিমি 1983 নিসিমি 86 জরা অফিস নি ক্যাশিয়ার টকা ক্যাশিয়ার টমান করে 1986 জরা আনো অ্যাকাউন্টেন্ট বাকিয়া প্রস্তাব তৈছার কাউন্সিল আর ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্টেন্ট কা টিপ্রাসানি বিসিংও পয়লা TBCU ক্যাশিয়ার নাই বানো TBCU প্রথম অ্যাকাউন্টেন্ট নাই বা অ্যাকাউন্টেন্ট প্রকাই আম 3 বছর অ্যাকাউন্টেন্ট তমন করে 1993 ও 90 ও গায় 1990 ও গায় আনো pro past postmata nang accountant ulah tobai Kaitor ang accountant tongnam sumlia tan baga an college ro ano pressaro nangase speaker kaham ase box saimana kaham nang office asu tongran bai kya bro sungan mangla kam nangarni yakri philo phaidi jagai ses kontram TBCU ni accountant ni design roi philo phaida soronoto samung tangka aboni sakang gobangma TBCU samung tangmani bisingtui aro jogoban bisingtui ang prothom cashier mani ke central association central association afro puno soronot nikriko central nikriko ke 1988 Subas Nagoro TBCU ni assembly pro afro bang accountant ngai afro logi ang central association ni cashier ngai a central association ni cashier ang tangi yakar rakai 1988 soronot asakya ngai central association asakya sengkak laiman bagi ang soronot klaiman bagi ang soronot ni bisingo cashier songra ang mutumano 1988 ni 1989 no যখন রিকগনিশন কা রিকগনিশন মন পরে দুর্গাসজি মঠাও সানজাও তিন জেনারেল সেক্রেটারি রেভারেন্ড এলিয়ানোর দুই যখন
meeting lapurno puila sorokno committee khajak a committee o angno cashier songjaka chini Reverend Robindra ke secretary president ke chini dikon apro to dikon ya ko bo apro dikon nan sekano bo president na angka chini dikon birolal deto ke apti kai ang বিভিন্ন সামঙ্গত টঙ্গই সামমা টাঙ্কা ডিবিসি অফিসও যখন আং অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে অ্যাকাউন্টেন্ট মনিব আং 3 বছরনি পরনো ইয়াং পাস্টর্স নামে রাখা তাংকে 1993 ও আং